قري مسخ غري علو خبري مسخ غري علو خبري سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا سنة كتكونوا نايوتر من نيوت هيوم بارلو مود نخلنا كمهرنا حبريتا كبرنا زغل أقداسي زيناتاتنا عالمنا حيزلكم قريبا لهم بارلو من ريو أمونغو حيالاتنا عالمنا زقبر زلو عبم التفنان عالمنا دما كم زاد عبز حالفي 3-4 مزرعانا يو رقات كلوا كم زي كوني الترقات جن بغتنا وقق غيري كبلاي كلني مغنياتو سنهيلنا كنرينا يتي يوني بولار أمريكا رايت الزوز نبرت علم مختمتو خينو أبزوانزي بزحات حيالات كويننا اللوا زدما علم أبزوانزي نتن دخومات هجرات كم بعلير ترات زبالة مدرخي كون مخنياتو اتحانتنا علمنا أزازي تسألياتك هيوت كخميك كون كم صغرينا لنا مجمريا معرباو ميديا زي قلتو حد عبي سعرتنا يوكرين كنسمينا دعريو إيروباويان كاف تعبيتن لعلنتن أمنتاي درجة ودي قوم علو كنرينا كابافهم كنرينا هذا عبي ناي سكيورتي ناي تا كونفرنس ناي علم أمينيوك جرماني كايت كنيو أبو استزربي أبدي بيت مرحت استساتفو كنرينا كابدما بمقصاد مرحنا تشاينا تحدث تزاربو كنرينا انت عينت كس كم زوردهم زلو ناي راشا ريبورت زهبو كنرينا عمودا تدما ترى ناي وتهدراوا عقمك ساعة كندي كم زخوني إيروبايان كزاربو كنسمينا ناي إيرترا دما بريزنت سيازو بلو كنسمينا لا يقبرو سبورت قبرو مجمرياكن بزيا عباي دفاع الزارة بيتارستو خينا زلاكن جمرينا let's go زي فيديو تاتي قالك كفالناتو أبدرار فور أفريكا بإنجليش لكم thank you. Get off now with breaking news here on RT as the Russian defense minister has confirmed that Russian forces have taken full control of the city of Avdiivka in the Donetsk Republic. This strategic location has seen months of relentless battles with Ukrainian troops reportedly suffering. So the Russian forces take full control of the city of Avdiivka after months of fierce battle. So the حيال قلس نتي مبرغاو كفالنا يوكرين ملو بملو قبل علي أبتعت راشا كم زعت ويزن الجرزلو أزي حجي أقاتي مومزلو سعر دما مرحتنا أوروبان أمريكان أب ميونيك تعاكيبهم بخمي كانت هنا دخل نابلو خلون يوكرين توسخ سعرت أبقص أم أقاتي مومالو أوروبا دما كابت عبيد أبتك لنيا الرعدات يومكم زلو كن فلتن كلنا ترعدن كابيز بقسيو سنين ناس معنا Enormous losses. Well, let's take this conversation further now with our senior correspondent Murat Gazdiev joining us now just after 11 p.m. locally here in Moscow. This is a big deal. It's a very strategic point as well. And the Ukrainian forces have been, if not withdrawing, they've been fleeing Avdiivka. What can you tell us? Well, it is. From what we gather, we've spoken to friends, the colleagues over there, and they say that among the Ukrainians there is chaos. A huge number of their troops have been abandoned in Avdiivka. All they've been told by radio is often jammed. They never even heard the orders to retreat. Of course, there's no way to retreat because the only more or less what can be described as a continuing. So أتي زبلكم زلو ناي تدفع كمين يوروبي أوكرانيان بخال ميديا بكل ميديا كلها كان كلام To put up fierce resistance in the face of continuous assaults. These images, reportedly recorded on Friday, show some of the last Ukrainian defenders of Avdiivka before their retreat. قال كابتن وتهدراتنا يوكرين already نتي كابت دفاع كوتس خلو نتي كنتات سيلوم يريون يرون سلزي it's controlled city of Donetsk. But the Ukrainian defenders have gradually found themselves pressed from three sides with an increasing danger of being surrounded. We have a complicated situation with the enemy trying to penetrate our defense. So زكونتات زي زاد دفاع زيا عبيد راشا كتعتو مخانا فلوت ينيرو بزوع جزية تسرب زنبرتها نكوينات أكن وتهدراويان جنرالات ፖለቲከኛታት ክመርሕዎን ተጀሚሮም ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑን ክሳብ ክንደይ ዋጋናይ ወተሃደራት ክኸፍል ከም ዝኽእልን as a matter of fact እቲ ዝዓበየን ዝተፈትወን ጀነራል ናይ ዩክሬን ካብዚ ክወፁ ኣቐዲሙ ነጊሩ ነይሩ ብኸምዚ መንገዲ ኣንጻር ራሻ ክንዋጋ ኣይንኽእልና ክንእለ ክንክል ኣለና ወይ ድማ ተወሳኺ ፍርቂ ሚልዮን ሰራዊት ከተምፅሉ ያለኩም ከነጥቅዖም ትደልዩ እንተኮይንኩም ኢሉ ነቲ ህዝቢ እንድሕሪ ናይ ብሓቂ ውግእ ትደለኻ ኢልዎ ነቲ መራሒ ግዱድ ዕስክርናን ግፋን ጀሚርካ ፍርቂ ሚልዮን ሰራዊት ኣምፃለ ኢልዎ ተዘይላነ ሰራዊት ወደ ክዋጋ ኣይክልኒ ኣብ መንጎኦም ዝተገበረ ህልኽ ኣብ መወዳእታ ነቲ ጀነራል ኣልዩ ነቲ መራሒ ዘሎ ዘለንስኪ ንዑ እሱ ዝበሎ ዝገብር ካልእ ጀነራል መሪፅ ማለት እዩ ነቶም ዝበለፁ ወታደራት ናቱ ድማ ኣብዚ ውዱ ደፋዓት ይትይዎም ሚድ ግራይንደር ብሎ ነይሮም ዝረሰነ ፎርኖ ኣብ ይትይዎም ክንደይ ካብኦም መይቶም
ኣይሶም ናይ ሳልሲ ድማ ካብኡ ሃዲሞም ፋሕፋሒሎም ወፂኦም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ዓቢ ትምህርቲ እዚ ግን ኣይኮንኩን ከረየኩም ወታደራዊ ኩነታት ድሓን it's okay ናይ ዩክሬን ሓሶት ከተርኢ ናይ ሓሶት ካይለ ናይ ዩክሬን ስዕረት ከተርኢ ኣይፍቀድን እዩ ዝዛረቡ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን እዮም ካልኦት ከይመስልኩም to fight 360 degrees around us. The extent of the destruction can be seen in this video, released by a Ukrainian YouTuber, reporting. Look at this. እዚ ከተማ ናይ ዩክሬን እዩ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እንታይ ትረብሓ ናይታ ዩክሬን ትበሃል ተወሪርና ብላብላ ድሕሪ ቅድሚ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ተሰማሚዕካ ነርካ ሃገርካ ከይዓነዎ ከሎ ክትሰማማዕ ተዋጋእ ኢሎምካ ምስ ዘይ ዓቕምኻ ዘይምፍላጥ ሓደገኛ እዩ ኩሉ ግዜ ራሻ ሓደ ዓቢ ሱፐር ፓወር እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ድማ ክስዕሮ ትኽእል ሓይሊ ይኮነን ክስዕሮ ተጀሚርካ ኸ ዝገደደ ኒኩለር ክድብድበልካዩ ንሓዋሩ ከም ዘይተሓወኽ ገብረካ እዩ ስለዚ ክትሰዓር ኢኻ ብኩሉ መንገዲ ትዋጋ ክንደይ ዋጋ ትኸፍል እዩ ንኣሜሪካ ግን የዋፅኦም እዩ ተሰዓር ናይ ዩክሬን ኣይግድሶምኒ ንራሻ ወታደራዊ ዓቕሚን ክሳራን ከነእትወላ ኣለና ዝብል እቲ ዕላማ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ካብ ኣፎም ኣምፅአልኩም ኣለኹም ዝሞቱልና ዩክሬናውያን እዮም ንሕና ገንዘብን ኣፅዋርን ጥራይ ንሃቦም ንራሻ ከዳኽሙልና እዚ ድማ ረብሓናትና እዩ ዝብል እዮም ነዚ ዘይምፍላጥ ግን ነቶም መራሕቲ እዚ ንኸይፈልጡ ድማ ሓደ ሳዕሳዓይን ተዋሳኣይን ዝነበረ መራሒ ዘለንስኪ ኣምፅኦም እዮም ኣብ ስልጣን ኮፍ ኣቢሎም እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ filmed last week. Ось так ми бачимо черговий житловий квартал Авдіївки, який A district of Avdiivka has been completely ravaged by Russian bombs. It all happened in the past 2 weeks. You can't recognize Avdiivka. Practically everything has been flattened by bombs. So it's sad. ሰብ ካብ ታሪክ ከም ዘይመሃር ኣብ ዝንርኢ ኣለና ሓንቲ ፍሉይነት ዘለዋ ንሃገራት ዓረብ ሊብያ ኢራቅ ኣፍጋኒስታን ሱርያ ጎረቤትና የመን ኩላቶም እዚኦም ከምዚ ዕጫ ኣጋጢሞም እዩ ኣብ ኤሮጳ ድማ ንመጀመርያ ኣብ ዩክሬን ንሪኦ ኣለና እዚ ኩነታት እዚ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና including the local residents who are in the basements. The Russian army spares nobody. російська армія So back to the discussion. It's so sad. Is under full Russian fire control and is constantly and always under attack, so that they had to small groups try and flee. Absolute chaos, which is backed by the numbers that we've heard. The Russian Minister of Defense, Sergei Shoigu, has told informed Vladimir Putin of a victory in Avdiivka. He has also given us some details in all. So Russia ነዚ ቦታ እዚኣ ግድን ክትሕዛ ነይርዋ ስለምንታይ ንዝቕፅል ውግእ እቲ ዝበለፀ ሎጂስቲካዊ ኮኔክሽን ስለ ዝፈጥረላ ካብዚ ከተማ ናይ ሕጂ ሒዞምማ ዘለዉ ናብ ካልኦት ሒዞሞም ዘለዉ ቦታታት ብመንገዲ ባቡር ሎጂስቲክስ ናቶም ክንቀሳቕሱ ስለ ዝኽእሉ ንስትራቴጂካዊ ምንቅስቓስ ናይቲ ሰራዊት ዓብዪ ኣገዳስነት ዝነበራ ከተማ እያ ነይራ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዩክሬን ከምዚ ኢላ እናዓነወት ከላ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እቶም መራሕቲ ናይ ኤሮፓ Now let's go to the كملوا شيء نجزء تاريخ نبذ فيديو سلزلني. We're going to go back أقليو context نابكم كخيدة. So مرحت أوروبا أبربعت فيديو تاتكن رينا. مجمريا أوروبا بزي أمريكا شوكي وأقاتي ممزلو مغنيات ترامب زي تخفلوا تخينكم جارانتيز بحالي لن تحلوكم. سترا يجنا يكون زفرم زلو ترامب ولا أنت خفيلومون أبوجناتهم في اللي أبوجنا يوكرين كساتفكم زي دلي تتجاجا مجليتشيو. ስለዚህ እዝን ከምዝን ካብ ኮነ ኤሮጳውያን እንታይ ምርጫ ኣለዎም ክዛረቡ ስምዕዎም እዚኦም እዮም ተመራሕቲ ኤሊት ናይ ኤሮጳ ምሁራት ዝበሃሉ question is of course what can be done now. Nico, of course the European Union has been considering going or creating an independent military for a long time. It is also talking about spending more militarily. Is all that viable at the current moment, especially to create, let's say, a unified European military? In Europe, I think one starts to wonder how many wake-up calls do we actually need. There was a movement on this front in 2014. There was the Russian full invasion into Ukraine in 2022. Now there is this, the projection of a new Trump presidency. Something has been done. And for example, that Germany is... So, እንታይ ዝብል ዘሎ ካብቲ ናይ ሙኒክ ሴኩሪቲ ኮንፈረንስ ዝነበረ እዩ ኤሮፓሲ ክንደይ ግዜ እዩ ናይ ተበራበሩ ተንሱ ዝብል ቃጭል ክመፆም ብዙሕ ግዜ ኣጋጢሞም እዩ ዘገርም ናይ እዚኦም ማለት እዩ እዚኣቶም ቶም ናይ ዓለምና መራሕቲ ዝበሃል እዮም ኣብ 2014 ፑቲን ኣብ ዩክሬን ውግእ ኣካይዱ ነይሩ እዩ ገለ ክፋል ናቱ ተርዲኦም ንለኹም ምብራቃዊ ክፋል ክሪሚያ ዝበሃል ከባቢ ውግእ ተካይዱ ነይሩ ሽዑ እገዳ ውሪዶም ልዮም ንፑቲን ነዚ ሕጂ ዘለዎ እገዳ ከፊላዊ እገዳ ገይሮም ልዮም ፑቲን ግን ካብኣ
ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ገይሩ ልክዕ እታ ውግእ ጠጠው ብዝበለት ሓደ ስምምዕ ሚኒስክ ድዩ ዋላ ገለ ዝበሃል ኣግሪመንት ገይሮም ነይሮም ንዕኡ እውን ዩክሬን ካንሰል ገይራቶ ኢቨንቹዋሊ ኣብቲ ውዕል ካብቲ ኩነታት እትግን ፑቲን እንታይ ገይሩ ምሉእ ብምሉእ ብሕርሻ ነፍስና ክንክእል ኣለና ኩሉ ዘድልየና ድማ ኣብ ዓድና ክንቅርብ ኣለና ቴክኖሎጂ ድሕሪ ሕጂ ውግእ ክንገብር እንድሕሪ ኮይና ከመይ ዓይነት መቕፃዕቲ ከወርዱልና ከም ዝኽእሉ ምዕራባውያን ካብኦም ክንምሃር ኣለና ኢሉ ን8 ዓመት ነታ ሃገር ምሉእ ብምሉእ ካብ ናብ ኤሮፓ ናብ ካልእ ዓለም ከም ትጥምት ምስ ቻይና ዲ ምስ ካልኦት ርክባት ምግባር ቅልጡፍ ዝኾነ ነዚ ሕጂ ከጋጥሞ ዝኽእል ኩሉ ተዳልዩሉ ነይሩ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ከም ብሓድሽ ክመፅእ ምዃኑ ትውግእ ይፈልጦ ነይሩ እቲ ኩነታት ብብዙሕ እዩ ዝጅምር ፑቲን ስለ ዝወረረ ገለ ኢሎም ምዕራባዊ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ዘይኮነ ኣብ 2014 ብመንገዲ ናይ CIA እቲ መንግስቲ ናይ ዩክሬን ባዕሎም ቀይሮም ንዖም ዝመስሎም ገይሮም ነቲ ኩነታት ናብ ራሻ ገጾም ከቕንዕዎ ስለ ዝፈተኑ ካብኡ እዩ ዝጅምር እቲ ኩነታት ስለዚ ነዊሕ ዘይግለጽ ሓበሬታ እዩ ዘሎ ኣብዚ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ብፕሮፓጋንዳ ገይሩ እዩ ዘፅመና ዘሎ ክንጥንቃቅ ክንከል ኣለና ሰብ እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ኤሮፓ ወላ ሓንቲ ይገበሩን ኔቶ ወላ ሓንቲ ይገበሩን ብኣፎም ጥራዮም ዝግዕሩ ዘሎ እምበር ብተግባር ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን ራሻ ግን ዓበ ምድላው ገይራ ስለ ዝነበረት ንኣሜሪካ ኔቶን ብምልኦም ዝሳተፍሉ ዘሎ ውግእ ፀራጊፎም ያልይዎም ኣለዉ እዚ ክሳብ ክንደይ ዓወት ንዓለምናን ክሳብ ክንደይ ኣገራሚ ፍፃመ ናይ ዓለምና ምዃኑ ክንርዳእ ክንክል ኣለና ኔቶ ኣብ ዓለም ኣብዚ ፕላኔት እዚ ክትንክፎ ዝኽእል ሓይሊ የለን ተባሂሉ እዩ ዝገዓር ነይሩ ክንሰምዖ ኢና ኔቶ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ seriously working toward permanent posture of a battle-ready brigade in Lithuania, I think is a significant step forward. But I think it's also fair to say that even if Trump is expressing things in a totally unacceptable way, there is a hard truth at the bottom of it. And the hard truth is that we have not done what we committed ourselves to in NATO and that we always are looking for others to solve our security problems for us. And the whole argumentation will be much easier, regardless of who will be president of the United States, if the Europeans step up in their own security. Trump ዝበሎ ሓቂ ኢልዎ ሓቂ ኸኣነ ኩሉ ሰብሲ እቲ ኖርማል ኮመን ሰንስ ገይሩ ዝጥምቶ ነቲ ነገር ሓቂ እዩ ዝብል ብጥርሑ ክከላኸለልካ እንታይ ኮይንካ ክብለካ ኢቨንቹዋሊ ረብሓ የብለይን ኣነ ገንዘበይ ህዝበይ እናጠመየ ወይ ገለመለ ንኤሮፓ ክከላኸለሉ ዝኽእል ንስኻትኩም እናተላገፅኩም ከለዎም it doesn't even make sense ሓንቲ ሃገርሲ ሓደ ኮንቲነንት ዝበሃል ነፍሱ ክከላኸል ዘይክእል ወታደራ ዘይብሉሲ ኣብ ከመይ ዓይነት ፋንታዚ ዓለም እዩ ኣብ ካልእ ከይድካ ነገር ትፍሕር ምስ ቻይና ነገር ትፍሕር ምስ ራሽያ ትፍክር ምስ ካልእ ኮይንካ ትፍክር ሕማቕ ትፍሕር ገለ ትገብር ወታደርካ ዘይብልካ ኣሜሪካ እኮ ሓደ መዓልቲ ግድባይ ክትብለካ ትኽእል እያ ታሪኻ ድማ ኣሜሪካ ንምጥላም ድሕር ትብል ሃገር ኣይኮነትን ስለዚ ኣሜሪካ ሕጂ ኣብ ቅድሚኦም ኣብቲ ባይቶ ናይ በርሊን ኣብ ናይ ሚዩኒክ ዝበልዎም ካብ ሕጂ ከስማዓኩም matters and that means really digging deep to help Ukraine more and to find a new initiative on the European level to support Ukraine, especially in this critical phase, also to provide hope to Ukrainians. And at the same time, making Europe more secure. The eastern flank of NATO is at the same time the eastern border of the European Union. And I think there's a lot the Europeans could do instead of just expressing concerns or writing op-eds or letters to one another. From what you say, Nico, it all starts in Ukraine at this moment. If European NATO countries fear they might have to defend themselves alone in the future, that outlook is even more dire for Ukraine. In the US, right-wing Republicans pushed by Trump recently blocked an aid package that included military assistance for Ukraine. The consequences are felt on the battlefield and now even triggered a change of leadership by Volodymyr Zelensky. Meet the new guy, Commander-in-Chief. So, ከም ንሪኦ ዘለና ንዩክሬን ኣብ ሓዊ ኣብ ባልባል ዝበል ሓዊ ኢትዮማ ንባዕሎም ገንዘብ ኣይነዋፅን ኣይንሕግዝን ድልውነት የብልናን ብምባል ኣብ ንሓትሕዶም ክጠማመቱ ንርኢ ኣለና ሕጂ let's go to the next session በዓል ስዊድን ዝካየድ ዘሎ ናርኣና ከለና ኣብታ ኔክስት ኣብ ሚኒክ ዓባይ ኮንፈረንስ ተገበረት ዲቤት ክንርኢ ኢና ሕጂ 275 kilometers from the closest Russian port. The reinstalled regiment here is tripling its number of conscripts, some of whom could end up on training, their exercise, their planning. 100,000 teenagers who have been sent their papers online and are waiting for a call-up. So እዚኣቶም እዮም እቶም ስዊድናውያን ውትድርና ፅበዮም ዘሎ መንእሰያት ኣብ ስዊድን ዘለዉ ደቅኹም ውትድርና ይፅበዮም ከም ዘሎ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ብፍላይ እተን ኖርዲክ ዘለኹን እቲ ዝበለፀ ናይ ዓለምና ሰላም ዝበሃል ዝነበረ not anymore. The game has changed. The world is changing. ስለዚ ኖርዌይ ዘሎ ስዊድን ዘሎ ፊንላንድ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ናይ ድፋዕ ቦታታት ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ባልቲክስ ኣብኡ ዘሎ ቦታ there is some problem ኣብኡ ከማን ኣብቲ ኖርዲክስ ሃገራት ፀገም ክህልወን ምዃኑ ዝያዳ ድማ ምድላዋት ክገብራ ዝግደዳ እሳተን ክኾና ምዃነን እዩ ዝፍለጥ ምናልባት ኣብ በዓል ሆላንድ ዘሎ ሰብ ጌና በይ መንዕና ገለመለ ይብል ኣሎ but I think eventually German already ትፍርሂ ኣትይዎም ኣሎ ግዱጥ ዕስክርና ምጅማሩ ኣይክተርፍን እዩ ስለዚ እቲ
things are changing ውሑድ ብዛዕባ ኤርትራን ኣካይዳ ናይ ኤርትራውነትን ኣይተላገጹን ኣይስሓቑን መርገም ወይ ንኾም ዝተፈረደ ህዝቢ ዝመስሎም ነይሩ ጽንሒልና ከም ዛረበሉና ብዛዕባው እቶም መንስያት ከመይ ይርእይዎ ሕጅራዩ It does feel a bit frightening to be sent away and to have no choice unless you want to go to prison. But my friends and I also talk about wanting to do our bit for Sweden, even if we don't really feel like throwing away a year of our lives, like some of our parents say they did. After decades of neutrality, there is opposition to the $2.5 billion increase in defence spending this year. So Sweden already full force ናብ ውትድርና ገጻ ትኸይዳላ ብምሉእ ብቕልጡፍ ስጉምቲ ምክንያት ኣብ ዶባ ዘለዉ የምሶም ዝኾነ ተጋጢሙ ንኻልኦት ሚትኻሚት ክፅባይ ትኽእል ኢኻ ረእይዎም ኣሜሪካ ከመይ ገይሮም ይሕንግዱ ከም ዘለዉ ንክሕግዝዎም ብጣዕሚ ዘገርም ስምዕዎም እጂ እዚ ዲቤት ትማሊ ኣብ ሚዩኒክ ዝተኻየደ እዩ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ኣላትኩም ዛ ቪድዮ እዚኣ ብምሉእ ክሰምዕዋ ትኽእሉ ጊዜ እንተረኺብኩም እንግሊሽ ትፈልጡ ትኾንኩም ፕሊዝ ስምዕዋ very insightful discussion እዩ ብርቱዕ ዘረባ እዩ ጽንሂል ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ክዝርግሓ እየ let's go needs. We'll get back to the NATO track in a second, but just in terms of anti-air defenses, artillery, long range, all the stuff that they need. I mean, they don't have the wherewithal to control the skies or to stop, the bombers from Russia. But Senator Ricketts, this is now depending on the United States. Europe has done its bit. When everybody said we're not going to, pass this bill, Europe stepped up $50 billion worth of other material to Ukraine. When is the United States going to do what the United States pledged to do at the beginning of this war? That is defend democracy. So, America እቲ ባይቶ እቲ ሰነድ ዝበሃል 95 ቢልዮን ካብ ድማ ልዕሊ 60 ቢልዮን ንዩክሬን ዝኸይድ ንጥፊ ወይ ከዓ ተቐቢልዎ እቲ ሓወስ ዝበሃል እቲ ፓርላመንት ወይ ከዓ ባይቶ ግን ኣይተቐበሎን ኣሎ ሪፓብሊካን ድማ ክንቅበሎ ኣይኮናን ይብልለው እሱ እንተደይ ተቐቢሎሞ እቲ ውግእ ክሓዊ ምዃኑ ወላ እንተ ተቐቢሎሞ እቲ ገንዘብ ወረቐት እዩ ኣፅዋር ኣይኮነን እቲ ኣፅዋር ግን ካብ ናቶም ኣፅዋር ኣውፂኦም ክሳብ ዘይሃብዎም ولا حنت ترجم يبلون عبد فعد السعر زلو سراويت قلتيف كاب موبيلايزيشن حدش سراويت كتو زي كيلكا اصوارات كتبهم زي كيلكا لو تخمص اي كيلنيو اجين امريكا جن اذا امام بور حجك ساعه كندي نتوم امريكا تقطخم تفطر لهم رايو نتجنزب كل ميديا بمن زخفال مخانو كتفلطوا تقولوا لكم ناي سي ان ان جورناليست يازيا تحت زلا ملو بملو نتوكينات كقتل ساعه كندي درخيت اللهم ابز كل ديسكاشن كه بفصم ሰላማዊ ዘተ ዘይንገብር ዝብል አልተርናቲቭ የለን ብጀካ ውግ ብጀካ አጽዋር ምግባር ከምዚ ምግባር በሰላማዊ መንገድ ዲስካስ ዘይንገብር ፑቲን ኣብ ቅድሚ ዓለም በሚሊዮናት ኣብ ዝተራየ ኢንተርቪው ናቱ ንሰላም ድልውነት ከም ዘሎ ዲስካሽን ክገብር ከም ዘለ ገሊጹ እዚያቶም ግን በፍጹም በቃ ኃይል ከነር ለና ጥራይ ደይብል ከኸለኻ make sure tyranny and dictatorship doesn't win. Well, first of all, I'm going to respectfully disagree with you. Europe still needs to do more, right? So as of last summer, only 11 of the NATO allies were reaching the 2% GDP spending. So that still needs to be done. And I certainly applaud what Germany's doing to get there, hopefully this year, right, to get to that 2%. But there's still many of the European allies need to get that done. So the Republican America partner akal night house wake up Biden America in table malo ኤሮፓ አቅሞም ከፊሎም እዮም ትብል የዘለህ ቁርብ አቡ ፍልሊ ያለና ተሐሳስባ 11 ሃገራት ራየነት 2% ነ ጂዲፒ ዝኸፍላ ዘለዋ ተንስተረፋ ሙላና ይከፈላና አሎ ስለዚህ ኤሮፓ ብዙሕ ስራሕ ይጽበየም አሎ ብዙሕ ገንዘብ ከፍሉ ክኸሉሎም ይብለም አሎ ሽዑናይ አሜሪካ ሀጅ ክዛረበም with regard to the United States, look, we're democracies. Democracy is messy. And it takes time and a process to get there. Every country has their own thing. So, for example, I just mentioned, the Europeans haven't got to the 2% yet. So, but that's probably because of the internal politics of each of those different countries, right? So it takes time to bring democracies along. And the same thing is going to happen in the United States. We will get there with regard to making the investments in our defense industrial base to supply the weapons of Ukraine, but it's going to take time to get there. There may be different paths to get there. I'm reminded of Winston Churchill's quote, Americans will do the right thing after exhausting all other possibilities. So I do think we will get there. It's just democracies take time to process. So the 2 points I'd like to follow up on is that so እንታይ ብላሎ አሜሪካ ናታጸገም ኣለዋ ኤሮፓ ናታጸገም ኣለዋ yes አሞዳታ ክንሕግዞም ኢና አይተርፍን እዩ ግን ዲሞክራሲታት ስለዝኾና ዲሞክራሲኻ ኩሉ ግዜ ዲሞክራሲ ኩሉ ግዜ ሓደረሰ ሓካይዳ ይዝብል ዘሎ ሜሲ ማለት እዩ ቀልጢፉ ክሰልጥ ዘይክ ገልጠምጠም ዘሎ ብዙሕ ረብሓታት ብድሕሪ መጋረጃ ዝኣትዎ ጽፉፍ ዘይኮነ ምክንያቱ ፑቲን ሚሊተርናትና ንዕብዮ እንድሕር ኢሉ ዳን ቻይና ወታደራዊ ዓቕምና ክንሕይሎ ኢና ብ5% ኢሎም ዳን just تخالف كل سرعي كسر رزق سلازل لك اتزقرم تايو مبزحتن كامبانيتات دن ابيت كوربوريشنز ابل سي او ناتوم تيم كوك نزيانك برا تيلا دان مقبار تراي تخالف إلى ماسك اب كامباني ناتو اب تسلا ديو اب سبيس اكس ديو اب قال
ከምዚያ ክትከውን ኣለዋ እንተይሉ ስለዚ እቲ ስሉጥ ዝኾነ ካምፓኒታት ወይ ከዓ ውፅኢት ዘምፅእ ካምፓኒታት ናይ ዓለምና ሓደ ሰብ እዩ ዝመርሖ for some reason እቲ ዴሞክራሲ ዝበሃል ግን ሓደ ምስ በለት ሓደ ከምዚ ይብል ሓደ ከምዚ ይብል ሓደ ንውግእ ዝኸውን ኣካይዳ የብሉን ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ግዜ ሰላም ኦኬ ፋይን ነቲ ብፍላይ ነቲ ቁጠባ ትቐንዲ ኢንጂን ናይቲ ሞተሮ ዝኾነ ነቲ ቁጠባ ባዕሉ ንኽሰርሕ ስለትገድፎ ፀገም የብሉን እቲ መንግስቲ ኣብ ግዜው ኩናት ግን እዞም ፖለቲከኛታት እዚኣቶም ብዙሕ ረብሓታትን ብድሕሪ መጋረጃ ናቶም ግላዊ ረብሓታት ዘለዎም ኩላቶም ድማ ሓደ ዓይነት ዕላማ ዘይብሎም ገሊኦም ኣንጻር ሓይሊ ዝምውሎም ሰባት ኣብ ሓደ ጣውላ ምፂኻ ናብ ከምኡ ከተምፅኦም ብጣዕሚ ከቢድን ግዜ ዝወስድን ግን ከምኡ ይብላ ኣሎ ዲሞክራሲ ስለ ዝኾና ምናልባት ኣብ መወዳእታ ትክክለኛ ትበሃል ዘሎ ክንገብሮ ኢና ግን ግዜ ክወስድ ይብሎም ኣሎ ግዜኻ የብሎምን ዩክሬን ይሰዓሩ ኣለዉ ካብ ድፋዕ ናብ ድፋዕ ይቕተሉ ኣለዉ ስለዚ ግዜ ክንወስድ ኢና ማለት ንዩክሬን ክትሰዓር ምፅባይ ማለት እዩ እንጂ ክትዛረበ ክትሓተ እያ there enough time for this, as you say, messy democratic process? And then I'd be interested to hear from the two Europeans here what Senator Angus King told me the other day on my program, that actually the United States is 15th in terms of defense spending for its GDP. And other European countries are spending more, relatively frankly. Not all of them, and I know you want them to get all to the 2%, but a lot of them are. And I guess, Senator, that's something that you should all take into consideration too, right? And wonder whether the United States, do you have an answer to the consequence of Russia winning, of Putin winning? Well, I absolutely believe. So, ብዙሕ ታዘረባ ንኣሜሪካ ኣብ ፀፍሮም ክኣትዉ ክገብርዎም ክኽእሉ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብልዎም ፑቲን ንክስዕርሲ እንታይ ይስምዓኩም ይብልዎም እዚኣ ድማ ውዒሎም ሓዲሮም ኣሜሪካ ኦልሬዲ ካልኩሌት ገይሮም ኣለዉ ኣይ ቲንክ there is some game እቶም ኤውሮጳውያን ዕሽነት ዲኾም ገይርዎም ዘሎ ወይስ እንታይ እዩ ኣይርዳንን እዩ ኣሜሪካ ዕላማ ናታ ብዓብዩ ሃሪማ ዘላ ሃገር እያ እቲ ዕላማ ድማ جرمانيا نيرا جرمان سوبر باور كوينا مبل سالساي مبل رابعي كتبا نغربت كتحلفات خل حيال حزبن حيال كتبا زنبر هاجريا من جنا يدخل عبيدنا جرمان ما تسمو غيرن فلتونيرم ناي راشا بناصا ويكا بحسور بناصا يكون سوري بحسورن بصففن زمات زنبره نداده كم مخاني فلتيم سلازي راشا باورفول تخون الله نداديا ابتزبلت عراقا بوحس منقد سلدي شيط الله زلو عزيز طبق زخانه زمدنا مس جرمان ስለዘለዋ ክልተ ዚያን ሃገራት ጀርመን ራሽያን ከታይ ማለትን ናይ ዓለምና ፓወርፉል ሃገራት እየን ቁጠባናተን ምስ ሃይለ ኣብ ካልኣይ ኩነት ዓለም ትዛዓበየ ሓይሊ ዝነበረን መን እየን ንሂትለር ዝሰዓሮ እኮ ኣሜሪካ ከምዚ ኣሜሪካ ምፅያ ዘትሓነተይ ዝበሃል ነው ንሂትለር ዝሰዓሮ ትዛዓበየ ዕንወ ዘውረደሉ ሕብረት ሶቪየት እዩ ራሽያ ነይራ ስዒራተን ሂትለር እዚ ግን ምዕራባዊ ሚድያ ኣሜሪካ ከም ሰዓረት ገይሩ ብሆሊውድ ይዛረብ برت زعبي ودكت ناي بوتين ناي هتلر ناي جرمن زي سحبت حبر السوفيت يعني را التاريخ بنصور بكالك زي بفيديو أسني خمسة لكم تبع ربع عالم النزيد أمازيزو بخال من قد جيروي كم تصفتن so we need to be careful so تحجي أمريكا تايدلونا تهلوا نزبل just as the Prime Minister was saying that if Putin wins in Ukraine he won't stop there he's a dictator. Dictators behave the same way, which is they tell you what they're going to do. And he's talked about a greater Russia. He's talked about Russians living outside of Russia. There's no doubt that the Baltic states are going to be at risk, or Poland, if we don't stop him in Ukraine. And the other thing we should also remember is the geography is not going to change. When he loses in Ukraine, he's still going to be a threat and a danger. And that's why we are going to have to continue to bolster our eastern flank, and NATO is doing that right now. So I think that's part of what we have to do is make sure that we stop him here in Ukraine. And part of also what we do, not just in the United States, but in all of our countries, is make sure we're reminding our publics, because we've seen decreasing support in the United States for Ukraine, reminding them how important it is that we stop Putin here and really getting that message out, building that support to be able to get to the weapons that Ukraine's going to need to continue to fight. Can I just ask you to pick up on So exactly እንታይ ዝብሎም ዘሎ at the end of the day ምናልባት ኣብዚ ኮንፈረንስ መፂኻ ከምኡ ክትብላይ ትኽእልኒ ኣሜሪካ ግን ኣብ ኤውሮፓ እቲ ካልኩሌሽን ናቶም ሓሪሞም ኣሎ ኦልሬዲ ከምዛ ዝበልኩኹም ሕጂ ከመይ ጌርና ንሓድም ካብዛ ውግእ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቶም ሪፓብሊካን ንምህደም ድማ እንታይ ይጥቀሙሉ ኣለው ዶብናትና ከይሓፀርና ፅቡቅ ጌርና ከይከልከልና ከለና ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ከድና ክንዋጋዕ እንደለና ይብሉ ምክንያቱ እቲ ዘድሊ ዕላማታት ስለ ዝሃረሙ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ዕላማው ምስ በፅሑ ብፍላይ እቲ ውግእ ናይ ዩክሬን ጠቕላላ ደገፍ ዘይብሉና ኮነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ንዑ ዝድግፉ እቶም ሰፍሉይ ረብሓ ኣለዉ እዮም እቲ ህዝቢ ግን ጠቕላላ ንዩክሬን ሓገዝ ክገብር ድሌት ዘለዎ ህዝቢ ናብ ሓደ መፅኡ እዩ on the progress that NATO nations are making in what you're all demanding for more defense spending
In 2014, NATO made a very important decision triggered by Russia's illegal annexation of Crimea, and that was that NATO allies, after years of reducing defense spending, we had to start to increase defense spending. That was at the Wales summit, NATO summit in Wales. I remember I was there, and history with high readiness, more forces, and now total new defense plans. So I'm not saying everything is fine. I agree that Europeans have to do even more, but we're really on track to something which is demonstrating a commitment of all allies that they need to stand together. Prime Minister Callas, you heard the UN تي نيتو سي بزح لو كم تجبري تزارب اتحققن من البات نوح فيديو سلوزغنت كلها كم تاكلني عبد حريت مستبلغن كله تعصوارنا تودي كم زلو تنيتو زبال بعلو فابريكاتات كم زي بلو كم تزدلي اعصوار كفر كم زي كاله ايفن امريكا مخازنوناتا طرايو تريف كم زلو نتبوتات تنخت ملد مع عمتات كم زوسد مخنياتو تي فابريكاتات زلو او سومن كله تزدلي كاز جبراي كونن عمتات يزوسد نخفري ولا عجون زغل غنزب زبلو زلو نيكرين او عمتاتي كما تزخل تعصوار اب حصير جزي كفر زخل ايكونن مخنياتو تي industrial capacity كبيريو بنصارو راشا عبي industrial capacity غير لا تراي كونس كالوت وق بقطع كما تنزخلا سقا زلون كم بعد ايران كم بعد نورث كوريا عبي فابريكاتا سلا زلون بقطع يمغبوا له ابزي ديسكشن اذا قال وانت زراريبهم ليرو سلازي راشا بزح دغف كابتم كحجزو زخلو امخا قلطيفهم سغون تخزو زخلو حجرات حجزالوا زياتهم ግን اب فقدوا كونفرنس ناخدكا يزرب يفكر بافكار عاد تقبر تفتن ግን ፑቲን ጽቦ ገይራ ቢቦም አሎ ኪኖ ዘረባ ከገብሮ ዝخلو ከምዘ የለ to say that America will eventually do the right thing in this case. The CIA director has said for the United States to walk away from the conflict in Ukraine at this crucial moment and cut off support to Ukraine would be an own goal of historic proportions. Do you feel, as the atmosphere has been around the beginning of this conference, that there's a worry about America continuing to lead the alliance, wanting to be the leader, particularly if the administration changes after the elections? Is that a real anxiety or not? I mean, first of all, I want to just correct one thing that I hear everywhere. It is mentioning separately Baltics and Poland. I mean, it is like we are second-class NATO members. They're all equal NATO members. When Russia is going to attack, NATO is going to attack all of us, not Poland, not the Baltics. So let's not make that distinction there. Then, second. So, Zianai, Estonia Prime Minister, Tom Abti, Baltic area, Zulu, Hagarat Malati, Estonia, Latvia, Lithuania, Galaz Balu, Ziatom, Betami, Aprisk Zulu, Botam, Befella, Ziadman at Hager, Al Hadaga Kutuakam Trilli Zerdani, Aptich of Koina, Buzuh to Fekerzel Hagaria. So, Lazy, I don't know, Azia can the Chawit Honat Hagaria again, Fahara Mankal Kalakayu to Konatat. تريالي تجنري ولو ناتوز بهالكل خبر زخل عطوار هيبيو ولا حنتي اب يوكرين لو تخمس اي كان يوكرين كا بمنصر يوم اوروباين هاجرات كتري خلها بزح حزب زلو هاجري زي بزح سراوي زنبرا دخا حزبي كواغا لهم زخل لهم خلقريت غيرهم يم غيرهم سخالو كل متشوز لما حزبي اب جنبار كيدو ابرت كوفي لخواغا الكا زخل هيكونن ناب دبي ناب كالن كحدم زخل تزي كوينو سلازي اتو زربان دفكرو زلون اب رياليتن we will see Second, I think that, of course, we are all democracies, and democracies, we don't get to choose the leaders for our allies, and we have to work with all the allies. What we have to understand is to learn from the mistakes from the history. And you know, one thing for Europe, I was just in one of the Central European countries, and they was like, they had the attitude that, you know, the war is far from them. And I took the exact geographical kilometers, the distances. I mean, you're much closer to the war than we are, and we should all be worried. And so, it is true that we have to ramp up our defense spending and do it not only political pledges, but actually in real life. So in Estonia, we have invested or are investing over. We put those tech sector and defense industry together to make a really big progress, not producing what was there for the 20th century, but actually what should be in the 21st century, so that we could make advantage by this technological part also in the defense industry. So I think there is so much we can do all together, and together with the big allies, the small ones, everybody brings something to the table. That. So, انتهينا نرزلنا. اتزاربو زلو عينات عصوارات يخون اتزبو حال زلو بروغرامات بحجي عسرت عامت كوس زغل بروجيكتس امبر ابز حجي يوكرين بس حتى زلا قلطف زخونه مفتاح خونه زغل كم زي كوني ردويو نالبات ابتدى حر زلو حتون ملسنون بزحو غزيتهم يوكريناويان بمرباش
ነዛ ኣኺባ ዝናገበሩ ከለዉ ካብታ እዛ ከተማ ንሪያ ዘለና ሰራዊት ናይ ዩክሬን ሃዲሙ ከም ዝወፀ እዩ ዝንገር ነይሩ ስለዚ እቲ ኩነታት እቲ ንሳቶም ዝዛረብዎ ዘለውን እቲ ሪያሊትን ፈፂሙ ክተሓሓዘ ይክእል ምክንያቱ ኦፍኮርስ ክዛረቡ ከለዉ እትዮም ንዓታቶም ኣብ ንሃገራቶም እዮም ኣብ ነዚያ ናይ ኢስቶኒያ ክትዛረብ ከላ ንሃገራ ወኪላ ዝዛረብ ዘላ እታ ተገርም ክፋል ሕጂ ክንሪኣ ኢና ኔቶ ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ንራሻ ክከላኸል ብሓንግደፍ ወንዶቲ ዩክሬን ኔቶ ንባዕሉ ኸ ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ሕጂ ስምዕዎ እዛ ሕተ ሕጂ ትመፅእ እዚኣታ ቀንዲ ክነግረኩም ደልየ ዝነበርኩ Secretary General, Prime Minister Kallas talked about the 1 billion, right? 1 billion ammunition rounds. 1 million? Million. Okay, well, at the moment, US intelligence says that while you can't deliver even 1 million, North Korea is busy delivering maybe 500 million to Russia right now. ወይ ውርደት ኤሮጳ ምሉሲ 1 ሚሊዮን መዳፍዕ ማለት እዩ አርቲለሪ ዝበሃል 1 ሚሊዮን ከተፍር ዘይትኽእል ከላ ሰሜን ኮርያ ፍርቅ ቢልዮን ዝኸውን ናብ ራሻ ደሊቨር ትገብር ከም ዘላ ናይ ኣሜሪካ ስለያ ሓቢሩ ትብለላ ስለዚ ካልኦት ሃገራት ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ክሳዕ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለውን ኤሮጳ ግን ክሳዕ ክንደይ ደቂሶም ኣብዚ ኩሉ ኣኼባ ተኣኪቦም ን1 ሚሊዮን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እሳ ድማ ኣይ በቃቤላ ጌራ ኣብ ዓፅያቶም ኣቐልጢፈ ስለ ዝገብሮ ዘለኹ ከይትኩም ኣብታ ብናይ እንግሊሽ ከይትኩም ስምዕዋ ቀሲልኩም ኢትስ ቨሪ ቨሪ ኢንሳይትፉል ወይ ከዓ ብዛዕባ ወታደራዊ ሪል ውሽጣት እዮም ዝዛረቡ Is that right? So I think it's a million also from Fine. Well, okay. So he's getting what he needs. Yeah. Can you today be certain that NATO can defeat Russia if it comes to that? Because all we're hearing is that you're not ramped up enough. You don't have enough to do what you need to do in Ukraine, much less if you were to confront Russia. And you've said that if he steps... It is funny. NATO ዝበሃል ከምዚ ዓበ ገበል ገለክም ዓበ ኣንበሳ እንዲ ዝቁፅር ነይሩ በዚ ዝሰምዓኩም ዘለኹ ትብለላ ሕፅራ ቢላ እንድሕር ፊት ንፊት ምስ ራሻ ገጢምኩም ሲ ከም ኔቶ አንጻር ራሻስ ክትዕወቱ ትኽእሉ ዲኹም ትብለላ ነቲ ሰክረታሪ መራሒ ናይቲ ኔቶ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዩክሬን ከማ ንኹል ኣፅዋር ክትብ ዘይከኣልካ እንድሕር ኮንካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ምስ ራሻ ምስ ኩሉ ክምኻ ኣገዳሲ ወታደራዊ ፋብሪካታት ዘለዎ እምኻ ድልውነት ዘለዎም ሓገዝቲ ሓይልታት ዘለዎ ሲ ከመይ ጌርካ ክትገጥም እቲ ኔቶ ዝበሃል ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ንኣሜሪካ ሓዊሱ ማለት እዩ ንራሻ ክስዕራ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ስምዑ on your territory, every single inch will be defended. NATO is the strongest military power in the world today. We represent 50% roughly of the world's total military might. And military, we are stronger than Russia. But at the same time, I think the war in Ukraine has demonstrated that there are some serious gaps. For instance, when it comes to sustainment, one of the things... بشم يا أبو ورقة كتزارب كلها نيتو تزحية لحيلي ويكاد زبرت سراويت ويكاد زحية وتهدروا عقم زلو ترنا فمخاني زنقرب ورقة نوزن زبانات ما تنجريو اب رياليتي اب مريت كل حينة حدا نجرسي بسيلري خاية بدقري خاية بزوك تزارب تخليها اب تكبر تسرحو يسرع دا يسرحني اب تكبر بس ما تسجن نراشا مستفتنجن فركش كشيل معلتي سلازي اب زوانزي انت يبلالسو بزوح دخمتات كم زلنا رينا لنا بزوح سرطات كم زلنا رينا لنا مغنياتو اتنيتو زبهال ريل وقت زي تواقع حيلي نيرو تعركالا يكونات عالم زقومي نيرو سلازي حبر السوفيت ناودقات سلتخيزنا برد اب زخونه برتع زخونه وقعاتي زي تفتنا سراويت نيرو سلازي راشا سرايت ناي راشا اطوار ناي راشا ابرتع زخونه رسني تفتينو يقاير ناقيرو يم سرحو زلو معناتو ابديق زبل وقيهم زفتنو زلو سراويتهم يخونو تاصور سلازي نزو وقز تسعيرو سراويت ناي راشا تزحيه لسراويت ناي عالم يكبحال سلامتاي ابريل وق تفتينو زوص سراويت سلازخونه ناي كال سراويت استفتنه يكون حقنيا سراويت دما ناي بعلى ايرترا سراويت سلامتاي حيال زبال بحوي تفتينو زوص سراويت سلازلو ايرترا اب وق استفتنه سراويت تلكات رايو حيال سراويت كتبله تخلمبر صغيركا اب كم زنا يمنت المزرابي اب اثيوبيا اعلمكا قدم صرغيا سلدوصا خايو اما بزحات او حركات سلازغبركم يكونن انا ام ريلي شورت سي ولا تግራይ ወን ከሙ ሓንቲ ውግ ዘይፈተነ ሰራዊት ኣብ መቐለ ስለዝዞረ ኣስኪርዎም ነይሩ ተመራሕቲ ኣብሪል ውግ ኣቲኻ ተዋጊካ ትወፅእ ተኺልካ ጥራይ ግን ሓያል ሰራዊት ዝበሃል ንሕና ንሱ ንግደፍ ኣብ ካላርስ ክንሪአና ኣብ ዘነመለስ to have all the advanced weapon systems, but they need spare parts, they need maintenance, and not least they need ammunition. And at the beginning of the war in Ukraine, we depleted our stocks, but now they are running quite low. So now we are focusing extremely also very much on how to ramp up production. We have some good news. There are new factories being set up, production has increased, but there's urgent need to do more. So yes, I think we all have learned some serious lessons about warfare, also for NATO from the war in Ukraine. Then of course, I was speaking about burden sharing. سمعكم هذا؟ أعمق خمسة باللوب. ማለት ብኣፍ ዳዮም ሓያላትና ገለመለ ዝብል ዘሎ እምበር ኣብ ተግባር
كل تي مخازننا يصوارهم راهي كم زترفوي زنقر زلو جي بحج ما سيريس خون سقمتات وصد على زبل زلنا ابن ناي جرمنن ناي دنماركن سمع غير ماسك جمري برودكشن مودا تانا 2015 جمر فابريكا ينسقا اب عمت 100 شعدي ولا 300 شعدي ولا قلي كفري لذي they have a very limited capacity بحج نخت هانس ودما عمتات يدوسد عمتات وتحضروا عقب نخت هانس يرسين يوصلك so these people are already screwed. European allies have more to do when it comes to total defense spending, but actually, when you look at the support for Ukraine, European allies and Canada have provided more support to Ukraine in total than the United States. And of course, the United States have done a lot, particularly when it comes to military support to Ukraine. But the problem now is, of course, the lack of decision in the US Congress means that the flow from the US has gone down. That has a direct impact on the front line in Ukraine. So, of course, this is not only about making the right decision, but it's about making the right decision early, as quickly as possible, because it's urgent. Every week we wait means that there will be more people killed on the front line in Ukraine. So it's not for me to give advice on how to pass legislation through the US Congress, but what I can say is the vital and urgent need for the US to decide on a package for Ukraine. So مودة كل تعاقمهم أبت جنزب ترايت ورقة جنزب كسب كندي أبت هجبار قلتي كسرها يقلقن I don't understand جن بحفشة كم دري زلنا تي وتهدروا عقمة ولا تنيتو طبعا اللي زفكرون عقمتها تدروت مخانون نتزن برا عقمة دما أبي يوكرين كم زنقو زدما أبي فنانيو ني تشاينا أبي فنانيو نروسيا ني إيران نخالوت حالتا that's why أمريكا مس إيران كتواجا زي تخل بقى فترة كتقرع تخلمبر مس إيران كتواجا ونايدلني عقمية لنا بزوان زي مخنياتو اتي أطوار التكنولوجيا لكاتي أوز أتوت أيايت نخط فريقن بزح جزية زليكا نعو خزين كخص أنا كتكلم لك على زتي زبس حصوار أب قازا بزح أطوار تبكيسالا أب يوكرين خلت عمد بزح أطوار تبكيسو سلتي كتكوز بعض اللي كل وديهم مثلا زلوا it's a very difficult game for them هجي تمليسهم مسبع الچاينا ديوم مسبع الكالوت بقى فهم تراين كوغرو زغولمبر تتكبر كلني هجينا إيرترا جزنا هنسجرينا كدميوجن بزعبة ذات السلام زي زارب مخانم بتعمي زعزن تعلم ناسي زيوم راح تزياتهم سي بفتسهم بزعبة سلام كزاربو زي دليل مخانم نبحك زسكف كنتات كم زلنا. It became very clear to anyone paying attention several months ago that Ukraine cannot win its war against Russia. The Ukrainian military will not be able, even with Western backing, hundreds of billions of dollars of it, to expel the Russian military from parts of eastern Ukraine. Ukraine doesn't have the industrial. حدا أب تويتر انتايلو صحيفني راب إكس مالتيو زوجزي وجنا حصوت الوقت جمر كله بحصوت التمخنيات مجمري بحصوت كل جزء السعر على أنا بالكسب تتفق تودق كله بحصوت كاب بحصوت جمير كسب جي بحصوت قصة زليم سلزي كاب زوجنا حصوت كن كلا لنا أمريكاويين يلعب تويتر بإكس مالتيو نوح بوست غيرنيرو بس حسب بعد ما كان بعد إلى ماسكون بحكي تقتل زخنا أناليسيسيو بمبال شير جرام بزح حزبي زراعي نيرو زغا تجاجينا لنا رشا أرك خنجبرينا تقول بسلام من قد نفتح هي تتبل عرب سلام رغبت أمريكا كنت تعبيت أوروبا وانت تعبيت أبزي بالكاغاب مخاني هجنا بيرترغ من لسنا وتهدروا عقم مع التايم مالتشو. This is a very important lesson. Like Gabor, please support Gabor on the channel. Let's go. ضرورتنا كنا تعمل من كلا لنا وشتي عقمنا وشتي سقطاتنا دليتنا الكل زي بود قلنا نقط جبرايت ناقن نتي بيت تصبح خدت مكاد خلون حساب كاغر خلو تصنح كلا لك لذتي هاجر مهناتن هاجر أقولت الأخون عبيدنا ذلوا بيدنا ذلوا ناي مورالنا نحلنا ناي توفينتنا ناي ودبنتنا دتراتر نجار لأن زي فلتو وزي تسبنا نجار تدالينا هنصنح جن أو قمت أوتون كلا لنا وغنا مس جزء ناتخستد مسألة أو أسرنا هم مشتاق عمتات قطمنا بالضغطات انتهي مثل نيرو بعلاوي وشتي مدواتنا ترايدنا خيدنا ولا ون أسرنا هم مشتاق عمتات أبتي لا هاجر مهنات نقوله لا هاجر مهنات كاف تقول صوت كلا لك بعزات تقول صوت كلا لك ما بجزء كندي عمتات يدليكا كندي عمتات يدليكا تبعل ناي تحت قرصي مدبات سئلنا ندفنا أركقنا أتكبرنا ودينا هنا ويدما عملنا لينا نقوله مدرخاوي ناي تحت قرص مدبات مدرخاوي قالوا اتفلا لنا لمعات مدبات بس الله تناي حرشا مدبات ناي ما قداي ناي ساعات قداي ناي محبراو قلقلطات قداي تنديك وستلنا خير جمس بدقات ما كان قحاتن بدواتن ناي وشتي سرارحها كعمود خيل تلوخون دمير كذا ما ميركا خاب جزينا بزيجم قام نجبركات غير جي أسران حمشان عمتات انتاجرنا وين متاي بس إحنا لنا ندرب نخيل ناي هجراو قلقلط أور كتوخ انتاي نيرو أو وشتي تماقنا هاتري دلك بحكي سب مهنات يقول الغلو بخون صقا بخون خلي رقاحيه بقمت اتيها تزال تخيل حاجن لا اللي سب بخون خلي صقا الله الكاي تحسب
ኣብ ሓርነታዊ ቃልስና ነቲ ኢኩዌዥን ወይ ነቲ ምዕሪት ዘይተወደነ ምዕሪት ክንግልብጦ ምኽኣልና ሓይሊ ናይ ሰብ እዩ ነዚ ሮቃ ሒዚ መተካእታ ክትረኽበሉ ኣይትኽእልን ስለዚ ምህናፅ ናይ ሰብ በቲ ሽዑ ዝነበረ ሰራርሓ ምናልባት ሰለስተ ቀለልቲ ዝመስላ ኣገላልፃታት ኣለዋ ሳተን ንቕሓት ውዳበ ዕጥቂ ትበሃል ንቕሓት ማለት ናይቲ ሰብ ፍልጠት ናቱ መረዳእታ ናቱ እምነት ናቱ ተወፋይነት ደሚርካ ደማሚርካ ናይቲ ሰብ ሓይሊ ቅድም ይመፅእ ማለት እዩ ከይነቕሐ ከይፈለጠ ከይተረድኦ ከይደለየ ዝኾነ ነገር ገብር ኣይክእልን ስለዚ ቅድም ክነቅሕ ክእል ኣለዎ ክፈልጥ ኣለዎ ኩነታቱ ክፈልጥ ግድወታቱ ክርዳእ ከባቢኡ ክፈልጥ ንዑ ብእምሮን ብሕልናን ድልው ክኸውን ምእንቱ ክእል ኣለዎ ስለዚ ንቕሓት መሰረታዊ እዩ ውዳበ ብዘይ ውዳበ ንቕሓት ንበይኑ ይሰርሕን እዩ ውዳበ ዳይናሚክ እናሓየለ እናማዕበለ ትኸይድ እዩ ግን ብዘይ ውዳበ ነቲ ዘለካ ፀጋታት ብምልኡ ኣራቢሕካ ተጠቂምካ ነቲ ደይ ተወደነ ምዕሪት ክትግልብጥ ኣይትኽእልና ነዚ ውዳበ ናይ ግድን ክህልወካ ኣሎ ውዳበ እናርቀካ እናሓየልካ እናበልካ ዘደራቢ ሓይሊ ትውስኽ ነቶም ደልዮም ተልእኾታትን ዕላማታትን ከዓ ክተተግብር ትኽእል ቀለልቲ ናይ ኢድ ናውቲ ቱልስ ናይ ኢድ ጀሚርካ ክሳብ ዓበይቲ ማሽነርን ዝተፈላለየ ቴክኖሎጂ ናብ ግምት ኣቲኻ ማለት እዩ ስለዚ ሃገር ትሃንፅ ድሕር ኮይንካ እዚአን ሰለስተ መሰረታውያን ነገራት እዚአን ክትሰግረን ኣይትኽእልና ቀሊል ትርጉም ኣይኮነን ዘለዎ ዝብሎ ዘለዎ ምክንያቱ ሰብ ምህናፅን ናይ ሰብ ንቕሓትን ፍልጠትን ምሕያል ድሕር ኮይኑ ናብ መንእሰያት ብዝያዳ ዘተኮረ ድሕሪ መደባት ኣለካ ኣብ ልክዕ ከመይ ጌርካ ወዲብካ ትሰርሓሉ ሂወቱ ካህንፀሉ ዝጅምር ግዜ ስለዝኾነ ሂወቱ ካህንፅ ኣብ ዝጅምረሉ ግዜ ክህነፅ ኣለዎ ናይ ብሓቂ ብሕልና ብኣረኣያ ብፍልጠት ብድልውነት ዝተፈላለዩ መጻእቲ ዕድላትን ብድሆታትን ሓደ ብሓደ ክፈልጦም ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብኡ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ህንፀት ትበሃል ስልቲ ጠበጃ ትፈትሕ ተኣስር ዝቐለለ ስራሕ ካብኡ ዝቐልል የለን እቲ ድህነፅ ናይቲ ሰብ ዓይነት ዘቐይር ዝተፈላለየ መደባት ግን ወሳንነት ኣለዎ ኣብ መፃኢ ናይ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ሂወትን ዕድልን ጥራይ ዘይኮነት ኣብ ድምር ናይቲ መንእሰይ ወለዶ ማለት እዩ ካብ ከባቢ እዚ ሕጂ ሓደ ክፋል ናይቲ ህንፀት ኢልና ንዛረበሉ ማለት እዩ 25 ዓመታት ሓሊፍና ኣለና ንዝመፅእ መዋእላትን ዓመታትን እንተኾነ እታ መስርሕ ንሳ ቀፃሊት እያ መወዳእታ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ምዕባለ ትብፃሕ እታ ሃገር ኣብ መወዳእታት ህዝባ ብጥጡሕ ምሾት ዝነብረላ ሃገር ክትከውን ክትክእል ምእንቲ ናታ ናይ ምህናፅ ጉዳይ ኩነታታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ምትዕራይ ጉዳይ መወዳእታ ኣለዎ ኢልካ ክዝረብ ትከኣል ኣይኮነን ስለዚ እቲ ኣምር ኣብ መን በይኖም መድረኻት ምዕባለ ናይታ ትህነፅ ሃገር ክቀያየር ይኽእል ክኸውን ብዘቤታውን ግዳማውን ኩነታቱ ዕላማ ግን ክቅየር ኣይኽእልን ኖ ኣብዚኣ መድረክ እዚኣ በፂሕና ኣለና ሞ ድሕሪ 5 ዓመት ወሲኽና ምናልባሽ ኩሉ ነገር ኣፃፊፍና ወዲና ኢና ድሕሪ ዝግበር ነገር ናብ ዝለዓለ ኢንዱስትርያዊ ምዕባለ ናብ ዝለዓለ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ናብ ዝበለፀ ናይ መነባብሮ ዓይነት እውን እንተኸድና ቀፃሊ ነቲ ኩነታት ናብ ዝሓሸ ክንደፍእ ንሰርሕ ስለዝኾና እቲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት መደብ ንብሎ ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣበርክቶን ኣገልግሎትን ናይቲ ህዝቢ ናብዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ንዝመፅእ ኣገልግሎታት ናብ ግምት ኣቲና ክንሪኦሲ ነቲ እንሰርዖ ኣወዳድባን ነቶም ነውፆም መደባትን ዓብይ ሓገዝ ክበና ክእል እዩ በታቲና ናይ ሓፂር እዋን መደባት ኣምሲልና ተሒዝናዮ ድልውነትና የዳኽመልና ፅባሕ ንጎ የድሊ ሽግራት ኣብ ምእላይ ሽግራት ኣብ ምቁቋስን ግዜ ስለዝጠፍእ ማእዝን ክሕዝ ስለ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ መቃን ሃገራዊ ኣገልግሎት እንታይ ነይሩ ኣብ ምንታይ ኣሎ ናበይ ከኸይድ እዩ ኢልካ ክሕሰብ ይኽእል ኣለዎ ኣብ ካልኣይ ኣብ ኔክስት ሕቶ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም የነ ንሸየ ቨሪ ኢምፖርታንት ሃገር ክትሃንፅ ተኮይንካ ግድን ነቲ ሰብ ክትሃንፆ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እቲ መንእሰይ ድማ ብፍላይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤሮፓ ሓደ ሪያላይዜሽን መፅዎም ኣላ ሓደ ሓቂ ጎስዮሞ ዝኸዱ ዝነበሩ ተረዲዎም ኣለ እሱኻ እንታይ እዩ ሃገራውነት ተዘይብሉ ሰብ እንታይ ክገብር እያ ብድፋዕ ከይዱ ዝዋጋልካ you have to have a national feeling ሃገራዊ ስምዒት ክህልወካ ኣለዎ ሃገረይ ዝብል ርዲት ክህልወካ ኣለዎ ንሃገረይ ዝብል እምነት ተዘይብልካን ልምዲ ከምኡ ዓይነት ብርቱዕ ስምዒት ተዘይብልካን ሃገርካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትቃለስ ኣላ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትውፈይ ኣላ ስለዚ ሃገራውነት ምህናፅ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ መብዛሕተን ሓያላት ሃገራት ድማ ሓያላት ዝበሃላ ሓያል ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎን ሓያል ሃገራዊ ባህሊ ዘለዎን እየን ስለዚ ሃገራውነት ዘይብላ ሃገር ተዋጊያ ክትዕወት ኣይትኽእልን እያ ሓደ ካብትን ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣንፃር ኤርትራ ድዩ ኣንፃር ካልኦት ከምዘይትዕወት ዝገብራ ፋክተር እንተሎ ህዝቢ ስለዝወሓዳ ኣፅዋር ስለዝወሓዳ የለን ስለዝወሓዳ ኣይኮነትን ሃገራውነት ናቶም ኣብ ሓሶት ዝተመርኩሶ ወይ ብትክክል እቲ ዓሌታት ሓደ ሃገራዊ ስምዒት ክህልዎም ስለዘይክእል ዘሎ እዩ ምናልባት ኣብ ዓዶም ተመፂኻዮም ወራሪ ሓይል ኣብ ዓዶም ተዝመፅእ ካሊእ ወላ ሃገራውነት ሃሊካ ኣብዚ ዓድኻ ኣሜሪካዊ ኮይና ኣብ ኣፍጋኒስታን ክዋጋእ ከሎን ኣብ ዓዱ ነታ መረበቱ ክከላኸል ከሎም ካልእ ስምዒት እዩ ዘሎ ስለዚ ዋላ እዚ ኤሮፓዊ ሕጂ ሓያል ሃገራውነት ነይርዎ ግን ምስ ግዜ ምስ ምዕባለ ሃገራውነት ገለ ሃገር ገለ ዋላ እቲ ባንዴራ ገለ መለ እናተዋረደ እናገደፍዎ ገለ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ሕጂ ንድሕሪት ክምለሱ ይጅምሩ ኣለዉ ብቕልጡፍ ድማ ክምለሱ ክኽእሉ ኣለዎም ኤግዛክትሊ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ብልጫታት እያ ሃኒፃ ዘላ
እቲ ሃገራውነት ሃገራዊ በዓላትካ ምብዓል ባንዴራ ሃገርካ ምኽባር ታሪኽካ ምኽባር ፈንቅል ምኽባር መዓልቲ ነፃነት መዓልቲ ሰማዕታት ምኽባር እዚኣቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ፒላርስ ወይ ከዓ መሰረት እዮም እዚ ድማ ነቲ ሃገራውነት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንኽሰግር ኣዝዮም መዘኻኸርቲ ነጥብታት ስለ ዝኾኑ ኣገዳስነት ኣለዎም ሳዋ ማዕተወት ድማ ኣገዳሲ ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ መንእሰይ ንክህነፅ ዝሕግዝ ዝነበረ ባይታ እዩ እዚ ድማ ውሕስነት ነቲ ቀፃልነት ናይቲ ሃገር ክገብር ዝኽእል ነበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውዴ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ናትኩም ደገፍ ሞቶሮ ይኾነና እዚ ትሕዝቶ እዚ ድማ ብዙሓት ሰባት ተሰሚዖሞ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትሕዝቶ ኮይኑ ይስምዓኒ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውዴ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ዘለና ክንክተሎ ዘለና መንገዲ ክነግረኩም እየ መጀመርያ እቲ ሒዝናያ ዘለና ወረቐት ተመኒኻ ትረኽቦ ወረቐት ኣይኮነን ስለዚ ዕድል ናይ ትምህርቲ ንኽትምሃር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ኣብ ኮሌጅ ከይድካ ክትምሃር ዕድል ተኸፊትልካ ኣሎ ተጠቐመሉ እሱ እንተዘይረኺብካ ድማ ኣብ ኢንተርነት ተጠቒምካ ተምሃር ኢኻ ክልተ ኣብ ስደት ስለ ዘለኻ ኣብቲ ዘለኻይ ዓዲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክትገብር ዕድል ኣለካ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዘይረኽብዎ ተጠቐመሉ ገንዘብካ ኣብ ክንዳ ባንኪ ኣብኡ ኢንቨስት ኮይኑ ከም ዝዓብየልካ ግበር ሳልሳይ ድማ ገንዘብካ ክእለትካ ለቀናቢርካ ናብ ኣፍሪካ ኸይድካ ትካል ድዩ ገዛ ድዩ ንኽትሃንፅ ውጥን ግበር ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣብ ፕሮግራማት ናትና ተማሂርኩም ናብ ስጉም ትክወስደኩም ስለ ዝኽእል ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ ቨሪ ማች